hunu nga juzi sawa ya ukaya zabare hindi inira isambi hata naba haya lo prison gonzila mwalo ngaribeshao nono message nono ba message suala likanti hena mnaini shangar joke kapiteni wa hao azali asumani sino no bahuka vraiment we journaliste mana hindi ni sambi yacho hukumlo sonti pia ngarijiuzi sao mana hindi ni sambi yacho hukumlo sonti pia kahumda kwa sonti pia kahumda kahumda mana hindi ni dossier ya citoyenneté hata naba hai chohezo baoni rajua ya rengani ya tsurenga shatsi ndo tsokaya we mramafiro yani hukana namna ya ujua urongo ani ngabo balbala ya kisiasa lakini sisi lelo ngari njia uharmo nkade wa sharia okay iladhimu wambe hukaya karina uba mru nafasi hai soka uyontipia soka uyontipia ewa nandu hindi na ke rais na ke gouverneur na ke ministre na ke tijindo emru jorare sharia harmensinu ngarjo mambia ukatsijao izo ndizo sisi rambao yisangio confirme karsina nongo zinje katsido kangela dhimosi wa komori sonti pia ristehe sharia yani ngamwelewa ukango wani yemvinyo ya washemir waniki wa unwe ulale udoro haye marongo udore marongo na ula wase nsubuiza ure woholelwe maji ula muhe wambiloka hawa wode uambeja je vais ushiria ndo bononoba ilazimu haini mkomori ya huombe dua hai ya huombe dua grandpère yesu ala ya sambi ngoyonoje arumale su ala la sambi mimi nonoba kazali kuja hukumu sambi bahiti mtorea ukaweti raisi wa daula oui effectivement sambi ilazimu ya hukumla kahene mnukusoja ufanya zianzao hai shekangaramba ungar somao ye droit garunyao sharia shayonti narirensi za batani horenga sambi rimrede mtume basambi ti mtume sambi hamado wa komori wonti pia yonde helia la muambe bononoba ukaya sambi hati lwa pirizo la preska ngandora fanya mahamili wa nusu uhonda mahamiraro bononoba alors shasambi kana uja uchuliliwa hai shasambi kana uja uchuliliwa mzeola maskini kaunge prison ba nge prison okay sasa ngarijao namna je sambi hati lwa pirizo ya mahakama ya tu urongowa msaidie suala hamada ilo grandpère huzisa ngo lijibuje suala hilo sambi engeti daborane ne kampanye yokaka tuhenda ate kukonsone wadoka wambulia okay grandpère hapo husahuelewa ganzo respecte sharia hauke amadu ando wa Marseille bono walo Marseille warende imurongoze tena ba bonono nikwambie bono esku la gazi ya ulawa si wono renge mawo utoposhoni ukaujonesa bono ndukaka mbungu fata ya rengenti yayo no mji wao ya usijini bono reje ya kliaho wala lau harmase kanape ujwa zemfumbili oda urale kio kazalina lawe non kuna uja ukane lugha yobu avec tout le respect 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 ok avec tout le respect avec tout le respect chasisi gadoshinda riduhamba kartina mizinga kartina mvu shaika nkondo mduka na ushinda iwana mono mduna sha iwane roho ya iwane yehano ngawe na haki namna je ambwande mhu waheda ulaya tu urongowa grandpère hudwaza kawalanga ba procureur de la république bana procureur isu alhamad alinu la sambingo lunoje namna ho wasudi ya rais wa mahakama ma wasudi ya rais wa dawla yatu amri raisi wende ma wasudi ya rais wa dawla yatu amri bana procureur holiho runde bahati ngara so sina bidiri hujisa yemri yafungwa ho mahakama yanu ya miliki tendwa hindi ni ndo yafungwa au mdu hindi ndabidio ulaya so kaya mahakama demria wa mdu ulaya yeza bariba na procureur uturumia isharia shaladhimu holiho tawo isango shijuo pri mahakama komori so kaya misijuji misi osie sha anasokaya bana procureur hureleza banundo hawaldi hukarabano de procureur uladhimu rengeze hatua zao hohusu tuzitendo hamada zinu ngaranchao rekeze taktibu ya huanesa mahakama ya komori mahakama komori mdungu wa mdu kasulwa mahakama ya hansokana sharia heya wa mdu na ulaya okay serote ngawe na fikira njema sha nsujua ezitendo dozirimi shanga ruzisa grandpère holiho procureur to yingujele zubanu ze fikira zahe nguzono fikira hindinu kangu dushida ende se mahakama il est le chef de tout dans notre pays okay daria procureur ngurumondo au ngurumunai ngurumondo safi okay msaidie ngu hakikisha yukana sambinge yena public ila nambao duwana damu yani hatawani nganyina uhara naye chedena namna hiyo zolizo na haba hukendi
ye flambe ilabo ya sihwa kandizo ye flambe ilabo ya sihwa c'est-à-dire mjibi wa nyonsi pia kinao dobi wonsi kinao dani akanetiso akanisho ebanu dobi notukoma Yala, prédécesseur, monsieur le ministre des Affaires étrangères de Comores, monsieur le président de la République de Comores, comparti ministre de la Justice, Ngabachiriyo msharavasho Mohamed Hussein. Ngabachiriyo msharavasho mruhamba mtaravasho Ngabachiriyo msharavasho timsharavasho mtaravasho Ngabachiriyo msharavasho wekangala majaya laho holelewa mhindi ni mabusho ya mvinyo ya falasika za mvinyo. Okay, msharavasho nolike bai Eskezi lazari humro eskezi jomjiviani tanke mrida nzimzaya ngamjwa duleriza mwana karina uba mndu nafasi soka uyonsi pia Ngekaba weti mnaijomba mnyalama laloni chu alafu banu wa mheyo yabo were mafiro timtoreani etubu ngejo kaumekezani abaha yebanu bomshana wantsaho chu yebanu bomshana ntsaho yebanu torando emwana nsi womru domtorea bumanza hakamu yetubu ngejo kaumekezani abaha lesu la Sambi oui wanda otiwa torea chu ngamjamba azali ngwambu azali ndo kwa hilo bibala nkudi hamanda we chu mndu mwana hami yatukubali yajado mndu horani omisonda unu baringa nyanzaya ha garono haya. C'est quoi? On est fatigué, on est fatigué. C'est nous, on va mourir aujourd'hui. Haukekarin kudume ketu iha kuhuche yo iha. C'est ça la démocratie. hautimizi ngatadiso sina procureri wa Komori ngo na huba ya barangaze mimbari haukanaze fikra haukauda zitekeleza banu zitewa Komori khoshon yokana ngo tushire bandese mahakama swala manda linu procureri ngo noje Kabar me procureur mhuyu. Safi. Chada bukami tsuhanza ndo procureur. yesha tsunga hindini ututsa hudungo procureri unumdu kawanga wana technique ngona technology Sungukaya itiachu nsi mahala mrapoyongo jazini. Kasina hamu nawe safi. Homzo mziro wa uro wa unu wabaha. Mtoja holwaya hode ziyo. Omisonda unu. Mahakama na rumilwa msidhulumu Sharia ndo hakimu na mremgu Fujari na fepirizo mdwa usimiha